sengiar-sengi ngayo iya ketuka RTI. Ngarungo pulih ikut kubur. Adi katsan kat reungut. Ngayo kali sablok. Jong ubadeng samlin. Ki prahajar tam ki balayok. Kumno kumne kini ki kat reungut ki bepli ba kerteng. Bakata ka RTI. Bom yo jingarap. Pitip ngapun yu budi u ngaklem petip ini. Ngapun yu budi u. Tip maaf kado ngatip. Kita ki breu de ki bom kersian. Kim de ki nong kersian. Jong badeng samlin. Tang bagi jauh dot. Bagi taki prahajar tam ki yo. To ping ya tau kabut kumno kalat kaleti. Ban yo olem. Dari tang kata. Ngan pensyaya pi kumne. Kan mau bahai ya ka MLA scheme. Baro hanreu pongut ki MLA. Kane ka scheme ka babon sen ngi ai. Ya ki simet ki long ying ki long sem. Katkum ka jing ibit u MLA. Tengah ya lade ngan ya tu IP kerkop terekam. Ngaru ya lade syetih konstitusi. Ya ki nong kersian tengah ai. Ki bam kersian tengah ai. Nilai kumno. Nilai kumno. Namaran lajob sayuan pan suapan man ki bam kersian. Kane ka skim kade ka bagi hap ai ya ki nong kersian. Ibu peli ko ngasos nei itu ibu ai kerteng. Bat kane mdai balik helau samlin. Ka polisi jongi ke sorkar. Baro hanreu pongot ki MLA kila ya kata. Geli nu presiden UDP barang bah. Untip bahai kata. Tengamut benong wats ngautu bakla. Baro kanedai tangkap politik election sudah. Kabaki kuak ban ya lamba bakla yiki pajba. Nrenga ong ya pi kade ka jing sisa baki MLA scheme. Baro anreu pongut ngiyo markaju. Pidon haka sorkar ne, pidon haka oposition ngiyo markaju. Tengi pentre kamru hakaju kasur, hakaju ke style, hakaju ke guidelines. Kata ka bangakwa berpensyai.